President ka Voice of the People Party uba Arden Miller Basayumon ula pendapat ba ya ka kertong ka VPP sya ka election MDC jong ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC na narpu. Kani ka kertong ka de ka kong Dewi Tongper. Uba Arden ula penbenaya kani ha ka artarik naiwing ha ka jingalang ay kuble ya ki ba kabalalong ha kasnong umkyang bat ula penbenaru baya ki we ki kertong an penbena hadien ba penskam ka State Election Committee jong ka VPP. Ula ongru baka parti kala bishar benia bat raben penskam dia ka kong Dewi hadien bakila yoi ya ka jingkit kli baka don ban syakri ba. Isngau day ban say ya kani ka longkmi na marba ka VPP ka yok bha ya ka jingkershan ki longkmi kumta kumbapi a jingkershan ya ka VPP ha ka MP kumta ru pen penjob ya ka na marba ka day ka beriau ka basatar ha ka jingtri ba ula ong uba Arden. Kumba party kinongilam bagi bagi khat kibudan po ka State Election Committee kilale janai hakata ka jing lum jingwa jingtep jongki yanu na pleng kini bangin aye ke tiket bat haga jing pensiong nongen ke jongki ande kala dap parti kala shong ban bishar ban penskem laga jingle jong the State Election Committee kala piang ne bat ni la hun ya ga jing frei jong the State Election Committee bat ka State Executive Committee kala penskem ka board ka committee kala habado kala penskem bakala slowly namal ka ban penskem ye gani ki life Delhi constituency. But kawai na ki kertong ki bani la penskem. Kare kertong Dewi Tongper nagani ka constituency. Naman kata yang prasyu kamapi kita tak pindang kili cingkili. Naman nila pinsong nongrim. Nila pet nila bishal. Para bawa ong kumta. Ngim ong hangi. Maka kong Dewi Tongper ka piang lo nadong sedong. Naman mga pakren lo ngamdel lo piang lo nadong sedong. Ngari kamu beriu. Kadang kicing telot, kadang kicing tuna. Nengi pek ke kami sim ban syakri dan tagajak negeri. Ipek ke kami kicing kekri ke bakar kajon. Impek ke kicing telot akan cingong beriu. Kibam dan jia snok pakai kam syakri patpa. Nengi pek ke kami sim kacing ai tilot ke jangka pakai tagajing kekri. Ismo day ban say ya kani galong kami. Namar the Voice of the People Party kayo bahaya ke cingger syam lagi long kami. Nakatarang ismo day ban alat lami tilang kami. Begini teman talem bangi. Begini kitling korlem. Ya ka kaya kason. Tinggal kuah bahangi. Kumang job dan muram ya ka MP election. Ini ban penjob. Ya kani ka kertong lozi. Ndai namar bagadan pisa. Ndai namar bagalaban kawai sya. Ndai namar bagadan ndai bagadan ni ka jingkekli. Bangalaban ang badega way ni kilong kini ka satar ba. Tapi berit teman-teman sin basatar. Hidang kam ni kejuang mo satar ka kamtay pa. Naman labingin satar ka tre kampay pa. O sipon di jinge ni kendo nang ni sa kamat aga jinge linti. Lada ka jimot sa pakat kalau ka satar. O kadan ka jingma ka kraw yu pa. Hidang kam namar ka tamaw ya ka jingong ka satar. Langkat balong jakat bacaan yan ang pendam. Yin Nantau pada the Voice of the People Party ketua Ansei yang berkong kita diberi kita satar kejimut kecil berkat. Kita nak yang scam. Ikut bukti pak babi. Aiken nomor kita kadau. Kalau pra onum cukup no kalau dia MP election. Nei orang orang sedang ban pe hak election MP. Orang yang pe nangi syakmat. Tak ada pengini yok yang kata board ban sisar. Hadu pengendara shisha balik sipon ki AK ikam kiban sander mai kiban wanra ka jingsian ya kanigari ka ka ji idan ka bi nangaram kibaskan baikay ka jamata kaniga tma Israel na try bi effect mo mentala shisnam tam dari Israel ka hapni letma kapan dona yegi sipai ki jangka malagasni Kiri jom pertai, ki yang persya ia dari Israel. Kapan ia persya? Ia kita ki nyau penhon ki balik ma persya ia dari Israel. Lagi nawalam dari Israel yang teriak. Panai mensim, panum kerandin, panum pen. Nawar ki ang bangin yang hadu bangin dala. Panwanda ia ki cingsngai, ia ki nang song snow, jom dari Israel. Balada kat ba ki nang song snow.
Jongri Israel kita dah apa yang jing siir, ni nampak sangat ya katma, ni pendok ya gini ginong syu. Katma ka jing iru kalang kumta. Ini yang scam hado bagi kon dikti diksio, kijang agi jadi, kinyo ya ka jing em ka basyan, ka bapaho, ka bapai, kari, ka bapet, ka bapiang, ka baroi, amdai kumbagano menta, ka surat, kani ka surat kala kamsniyo banyak ka surat klau. Amdan surat wala menang kaban kamsni palat banyak ka surat. Ini ayu kita kinong hikmat teji. Kaya ayu na sorka. Then hikmi linti ayu ken ko kipat pa. Hikmi linti ayu. Nakini kinong hikmat teji. Nor kindon por ban pek ya kia na shot jo pat pa. Nama gerbang perkat kejiri kalau job election kedai betang lai saunai lai benai banlek ko pat pa ban syong ha constituency ko menghiju keren ban ye syong kai ki pat pa ban ye tisha ban ye pamja ban penjang ye ki jinggong kam jo pat pa itu ar lai benai someday kata bangan ha banlek constituency banlek ban jo ban dutin ye keroi kapa ni ba ki constituency ilang ki emily kibani khmat ki constituency ban idon ha yang persya Ye persang mendutin, ye persang menyaksat. Oh, tolong dapat sisa ini. Agak jingkai kampat pak. Namar. Ba, iya jingtip. Pandangan yang serkar MD. Pembakalan kita kuat dan pilihan keput. Pangkanglah iki kampun roy. Kenang upat pak. Un kenyum. Upat pak un kat. Ye kita ki emily. Jom the PPP. Real ko kipat pak. Indonesia asyikop. Kama kongsan. Kalau kacing sian ya kacet beliau. Kalau kongsan, kalau kacing yada ya kacet beliau. Kalau kapal, lara kamuan menta, hagalai kesenam kan hapanuan. Melara ngimyo ya kacing sian. Kumpang kalau menta di bon di jaga kanta masor sulong. Kibriu kirit mensir, kibriu kitias ir. Kacing syur dong di nongso, di bangluti, di kena berat. Ini pepes menta di rungi yang baik banluti. Apa kumta, lada don mga karoy kapar na iyo dalam iyo katiasok. Lada pun sengi kena tawag, kena runar, kena luti. Kipam salasyo, minsyua kira dunarap, minsyua kira dagating, balik luti. Menta kira dagasuloy, hadu bandon tanu chuo kami, wari bahami du habamri. Nor tayo nung luti yung kaabe dagasuloy. Nila ima ka batum kata.